arutwo aria mekite wega kigeranio-ini gia KCSE gukenerera uhotani wao na ngemi na ndohiũ. Josephat Mwangi Kamau kuma Mioro County-ini ya Murang'a kugia notorania wa mwanya kigeranio-ini gia KCSE gukiringithanio na kiria anyitite kigeranio-ini gia KCPE. We feel that justice has been rendered. Uhotani wa magavana Alfred Mutua wa Machakos na muruna wa Kwale Salim Vuria ukidirwo ni igoti karu. Hatutafanya mchezo na wewe. Na munene wa borithi Joseph Boynet kugogi tiri ni mugacirithie mambura-ini maya mathigũkũ.